Mala gad ko te lar male ode tet ko shaban ga wala ke Thursday lesson ta kon ka lesson 8 wala man ni mo na Rebecca bita laj boko kot ka bi kon do pal bin go ban roani ko ban galing ko rani ci kon yob ko nindi ci ko ka ci ko lu no nga janta me ko bu kono poñ ko bu kono liap ko bu ko roani ka bu kon ka la lo ni kon ko bu kon ka lat ko jana gang dano ke jana ti dano ray kon di alde to konten kon di al goro bu kona la liap ko bu kono lar ta laj ko jo kon yob go akan kon won yam ke lesson dan bu kon mo ko pal ma tot jana pal ko re jaw bani ci ko so ko di lar jita laj ko pi goydo ko lajdo wadin ko shine yob ko ninte shi wo ko shine len no nga saga me wadin wo bunay roani ko bunay galing wadin ko loy ka ko jaga hambol ko be loy ko be kare alaka ko be kare roani ko kan galing ko guda wo be re alaka ko bunay roani ko la roani ta ko wadin be go reda ko shi wo bunay galing ko ra wadin jang ne jab ne kala re la ni ko bunay shianda bunay jaga shat ke shiando ko mo wo wene wonen bunay ngi ko kon gad ko ku yoma bunay pitreido kam yuban godin bunay jagreido ko bunay mat neido ko onde shikan alo bunay neko to woko jeken lon yal long ne ate diati la neke kama jal ne wi mona wadin ko tieng ne gaga de yom ne ko shuban jeng ne chene bitaira long du be ko du be ti jiti al shodu gat ko yeng wara amen waju kot che loide che tet ko chana mat ke janta me ko rano kot ko mo go mila kono yob kono di alto kontina so sheman chala arta kon ka lesson 8 cha gor ko to ngini the preeminence of Christ ko to ngora cha goro cha walen ditka Kristo ketidial cha walen dida Kristo ketidial alo Kristo lenye tidial kedit reiwa do kontina memory verse dan je kono ka jik Colossian chogo bas wal diej awaka wal bro ba won ko ba kon to ngini chalaro he Christ is the image of the invisible God chawajen Jesus chawa image dun kwat din shi kono nen the firstborn over all creation ajani jen ka nyam kati dial de cha wi mon for by him all things were created ajani kaje cha tidial cha ka chak ki cha tidial cha ka chak je that are in heaven and that are on earth tidial de to nial men tidial de ping tidial cha ka ke Jesus visible and invisible cha woten goike manatin cha goch whether thrones or dominion or principality chawa daga komni daga tin ku ruler ku kan ga tin ku waj rule kie principal kie power chawa all things were created through him and for him chawa tidia chakaje chaka kaje ka shaka ka kuida and he is before all things ka kon changnaje ka tidia and in him all things consist chawa ka je tidia takakel so mu kon mo ka Thursday kula lesson na wala
Thursday kula lesson dana wala roje ke tung nuora che gori ke wo biti dial losh mara che ko biti dial bu ko losh mara roje ko losh mara ka kristo ngai kono kot chana dakaje muda kon ka je ko kodo o shana rodan latri dwere mit dwere cha lada gondo ndan ni ip kana adam kot cha lar kono kot is holy kot rela rode kot shi dwere cha tareide ejene tuok meshi lucifer meshi dwere meshi woreide shada matanyal cha yorpin cha ban pin kana jaga yorpin godi shi dwere cha woreide so reika lesson me roje ke fullness dun kot cha fullness dun kot cha wo Jesus e image dun kot ka e glory dun kot en Jesus alo fullness chere go mishi ronki mishi tia kot tele me gam ko jeti dial chi tia me che Jesus e yorpin ko be image de be nyot en wo en Jesus che tia Jesus che rong ko ti dial da ko ngani wo me che ban wi mon la ran bo kana duar tele mishi ro kwet keje che bana la wo cho ko be represent la wo ala mi rong ki mi very full ba kon nyot kot wone ne kodanga cha wajen take a power take a bomb ko bo ngani chak kada ngani nyogo chak ko de jene chak te dia me shi ga me jiga ne shi mute didi she wa ba ka nyogo chak she wun mon wa ba nyogo chak ko wun mon ne gwa ye chak shi mo bante di shi dwar shi bamban shi ran kene ban la chagge ci chaga kuran mi chagge ci chag ko ne she de liu but she ban jojo ran cha bu lwen ndwar so shara ma biliu so me che lat ci mulel cha gada che jak ko bo ko lon mara ko ndwar goro ba pot dware cha commit ki dware cha lat gwando nan kana mandan ip kana adam shiga dwar lakin ko dwara mo ba shot ki dwara mo ba pot tela mi dong mo de pot ni cross no gat ko dara rode ba ban pin ka ba beliu ka kuidan che wo cross mi wi ko ne cross lia ka cross wa lia pojo lia ne ni ti jeg lia shuari but Jesus che kana lia jeg mo ko ba dwar be pot ba dwar be pot ka ba lia be pot ko nyudu nugde ka win mon nyudu nugde ko humanity ajen che lar ka John 3:16 wona ne ko no ko ne dia long shu gada kel ka ra mo ko ra mo jo ngat shebliu be tek mutel pa ko ndur ba joj ko ba ko lon mare ke Jesus ani re nogo che ko nyut ka bande ko ba beliu ko kidwari ko aja lon mare ke Jesus ja reconciliation ilat ke wona ne ko lon mare ke Jesus ko che konok ka che kon safe che kon safe
through the death of Jesus Christ cho con nok cho con ken ka lia Jesus wi jadan ger ro wi jadan ger antama mi kon chenga chiang ka chiang rebellion ki chiang o chu kon roi ko chu kon len ka chu kon gur lodo bu kon tel harmony ko kot bu kon tel mar ko kot bu kon tel mat ko kot ko kot cho ko lon mara ko ro ku gade ya la ron na ye le ngar wayne ke ko me pen kon mar ko kudu ate lieng rwayne ke me che if che jogu chu jada ma shwe cham kana roi kot kene ling che dwar che dwir ke John 3:16 che la ro ko no ko ne dialo shwe gada kel ko ra shwe mo ko ra mo yo ngat che bulu be tege selpa Jesus zo bana ngat ngo ban rwayne ko bana ka ngat mi kon jo lele ne me bana ngat wono ma tok bana lat bad mo kono te rebellion so wo kono la ro chi kon rwayne ke chi kon ko bangat ka chi kon ko blat lo do bu kon te ke spirit dung daga alo chi kon bu mat betel mat re ko betay mat betel mat bi kon rwayne bu kon ko lok che me sha ko lok Lucifer ke me sha rwaye cha bombay amando nan kana kwanda dan chawo pon den ko boyde kierel goy de ro la sin la ka destroy chawa dur cha chunga kut ko wanga dur ko jo consume dur so kon mu shi kon dur shi kon ko pel shi kon bu chon kut bu kon wang ka glory de bu kon wanga je do goro bu kon lak bu kon Jesus knock and Jesus bu kon kum ko roda ko sha kon benen sha dur kon sha benen ba nen Jesus tawo Jesus ya understand and one and the only thing and bu kon kan ajen wo be liu ko kwidan bu kon yon nok den ka ajen end of great controversy a kore nyen ka mu gwa kan mi jek me to kan nyal a Lucifer win monte ga kor te ga mala wa ina me mu gwa batam wona me mi jek ni me Lucifer ban pe man ma wala to kontina ni ray lo ay do ray shariku la kana gwaj so jen great controversy a gwaj ray du wo te ga mi jek mu to du kuje me ka mu gwa mu to du kuje me ke ko nga jo man gwa ko te man cha gor ka Philippine en wo shara mu gwa ta wani bite ka mu gwa mi gwa nende ko gwa ladde ko gwa lengde cha wo wudu ata kare ka ti shatotone ko gwan jeng la jamo je sherti jek imagination sherti jek nyin gwan jeng shi ka nyin ko da jani lan sherti gwa lan ka wido sherti go lan ka wido chul sherti jek chul ka wido so ko bu kona gad ko ka bu konta kut ko a ci kon bu wang ka glory de woro bu kon la jeng bu kon ka pal bu kon nok bu kon gor kom kor wayni ke bu kon ka lat laydan ko Jesus ci ko loj mara ko kot through what through cross ka Calvary ci ko loj mara ci kon ñu nok mi tele nok mi daje lañ no ko chwe gada kel kara chwe ngun ke chwe liu ko kwidan teram shi liu ko kwiran bat kot gad kot ti liu ko kwidan so lam na ka shana rwan to toni ka kam na ke loidan kala na ke ko kwijoma ko kot ko kon loñ mara ko kot
ka bu kon kan jek bu kot ko pot kon ka roy ni ke chana pal wara jaw bu kon yechu ko so tal loj mo bene ngajo ko din ci ne loñ mara tal ram dong mu dene nok ko nugu ci nong ne ya ko din ni en wara ko ken ke liw ko kuida ka ken liw ko kui gan ko bat ci liw ko kuida ci kuinen ti go ro den man ne dong le de ke ti je ko din ci liw ko kuiden a wona ran ci mo ja opportunity o ban ke ji ka koy loy dinu wo shangaram ci lit ke mi je ko din mi joro rit shang riro la ja palika ci me ji pol ko din mi joro rit pol la gad ko na ko din bat mi joro rit ci kep ko te do ka cha la do ku yo mene ngajo a changu nyero jeng ne idi a changu ne duar ko wan kene di ko din nogdu chenga korongo ko bane la long ne yo bane loñ mara ke je ko din ka yedu me je bañ ne ala rojre lo ñi ko bane tiet ka ci ne bo ko ti jektel ne ke mo ne ko nok ko gon tiya ka da wadin ka mo ne ko nok ji mo ne ka ta lo ay re ci nga da ko din mo ne ko rong lo ay ke ti dial de go ne ko din long ne ko din re jala wi mono me kam kane no kudu long du kan go do be te ji di dial shudu gat ke yengo ara amen